Sri Narendra Sri Bawudanta Nenten Deviya sejak kebawasan Sri Apatito Sri Narendra Sri Ngapati Ide Sang Prabu Nenten Deviya punika kebawasan Sri Napati Pujaran Bhagawanta Sane maosan Nenten Deviya Paru Pranu Sane dados Bhagawantani dunia Rida Nira Pancanana Yantukan idem bersidaya ngasoran sane kabos pance indriyo Pratang Pasan Adorya Dharma Nuragenggo Waluyo Sangyang Dharma sane ngaturang bakti kiri-kiri jagate Uwen kanan Sang Prabu wiyaki prajan Riyantukan ide sane mangke melarang yasa melarang semadi Iri korari side meningan pokayu Ide Betara Sopari dap-dap bidone mangko sami sampun budak Kenang masa berdiri Yes Usang ada sida mincepan daging-daging seperti ini Ide Sang Prabu Raris Medang sampun orang Prabu Tandu mande ide sampun ngerangsuk musando
Yani dene uyang dahat dumilang pisan kepikantenan warna bogen kasri nyemprot punika makalah daun Joko sang Sri Hari Darah Taniat kancah ide Sang Prabu Haridara Panodang Mas Manik Mau Koe bokan antuk Mas Manik kawendanan ide iri kering ang-angane Pepang perdik mati yang kepuadrag para di tanaman rini Sampurno Tuhan maka sami sampun kemauan Silakian dasaryo Api ngajeng dane rakyat panen suwaya ring wajir pian Umuing genah hidone iri kering bencingan Sesakeng alun Sane makin jak pecahnya banyak kering alun-alun Dening kue pian Tano rakyat Riantuk kan akeh pisan punika tanaman anu rakyat Lawan juru dipati kesarengan kalian para guru tanaman rinideu Wancatan sama dan kalian guru surat sami sampun ngandut genahipun Tuakiatan waluya sekadi gunung medaging sekar Panas